Yes, igitondo cyiza nongeye kubasuhuza mbahe ikaze mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muri amahoro, reka nizere ko kandi muryohewe n'ibihe. Ikaze rero muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 16 Werurwe 2026. Ng'impamba y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Congo, mu karere, muri Afurika ndetse no hakurya inyanja ngari. Munyemerere tuze kwibanda ku makuru y'imirwano muri axes zigiye zitandukanye za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Turebera hamwe situation umutekano uko wifashe mu wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Turebera hamwe uko byifashe muri axes za Uvira, haravugwa amakuru akomeye cyane. Inkuru mbi cyane muri FARDC turuka muri turayikomozaho gatanu ku kandi. Tunyarukire mu bice bya Minembwe, ahangaha ngo hongeye kubyuka haraswa ibisasu muri izi axes za Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo, turabikomozaho. Hanyuma nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane yashimangiye ko guhana u Rwanda bitazatura Kongo ibibazo agahishyi yikoreye. Iyi ni inkuru tugiye kuba tuva imuzini muzingo. Kongo abantu bane bishwe bashinjwa ko ngo iyi ni inkuru itangaje nyabuneka, ngo iyo bakoze ku bagabo igitsina cyabo ngo kiracika. Iyi nkuru ndaje nyibabwireho najye ubwanjye ahangaha nasetse. Hanyuma ariko ndababwira ko aka kanya Iran na Amerika bakomeje kwesurana ku buryo bukomeye. Igihugu cya Israel nacyo kiri muri intambara, ngira ngo murabizi nta Israel nta Amerika, bari gufata ingamba zikomeye. Ndavuga buri ruhande turebera hamwe uko byifasha hariya mu Burasirazuba bwo hagati. Ukraine yagezaho isaba President Donald Trump kumufasha muri iyi ntambara. Trump cyo yasubije Zelensky, ndaje nyibabwira gatanu kuri gatanu. Hanyuma ariko kandi Donald Trump yahishuye ko atiteguye kuganira na Iran ku guhagarika iyi ntambara. Reka rero aya makuru yose tuyave imuzini muzingo. Ariko ubwo ntabwo nasimbutse ingamba M23 yafashe, yongeye guca amarenga yuko ifite gahunda yo gufata Kinshasa muri rusange. Bigenze bite? Tshisekedi yabagiye guhura n'uruva gusenya rurenze urwo yahuriye narwo, urw'ingabo zahuriye narwo ku mirongo y'urugamba. Reka tubirebere hamwe. Ubwo ntibanze ku byatangajwe na Bertrand Bisimwa, perezida ni vice president wa M23 ihuriro AFC/M23, yanditse ku rubuga rwahoze ari X, rwahoze ari Twitter, kuri ubu ni X, agira ati, ubwo aragira ngo ijambo mutanga ibitekerezo ndetse mukomoza ku cyo risobanuye ahangaha. Bisimwa yagize ati, abatekereza ko bazagaruka bagasesa ibyakozwe na Alliance Fleuve Congo M23 bagomba gukanguka bakava mu bitotsi. Aho twafashe harabohowe kandi hari amahoro arambye. Umutekano n'ituze byagarutseyo, bizakomeza kurindwa no kurengerwa n'imbaraga zingana n'izakoreshejwe mu kubohora iyo teritwari. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane subiramo. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yanditse ati, abatekereza ko bazagaruka bagasesa ibyakozwe na Alliance Fleuve Congo M23 bagomba gukanguka bakava mu bitotsi. Aho twafashe harabohowe kandi hari amahoro arambye. Umutekano n'ituze byagarutseyo, bizakomeza kurindwa no kurengerwa n'imbaraga zingana n'izakoreshejwe mu kubohora iyo teritwari. Ni ubutumwa bukomeye cyane bwahawe Tshisekedi urebye, kubera ko intego y'inyamakuru ngo no kwigarurira ibice bitandukanye. Ngo ni nayo mpamvu mu by'ukuri Kinshasa yanzuye ko igomba kugiga ibitero kuri M23. Niyo mpamvu y'ikire gitero cya drone cyahitanye umuyobozi wa UNICEF hariya muri Goma, ariwe Karine Guise y'Umufaransa ugiye guhagama Tshisekedi. Ariko kandi bikavugwa neza ko muri Nyiragongo naho hari gutegururwa urugamba muri parike ya Virunga, ngo abazerendo bari kwisuganyirizayo ngo batere Goma bisubize ibice. Ubutumwa bwa Bertrand Bisimwa rero bukaba busubiza abo ku ruhande rwa coalition bifuza cyangwa se barota kwisubiza ibice bigenzurwa n'intare za Sarambwe cyangwa se M23 Lilion de Sarambwe. Hanyuma Uvira, inzira nyinshi zafunzwe, inzira z'ubucuruzi zafunzwe. Ese byatewe n'ikibazo mu cy'umutekano mu Burasirazuba bwa hariya bwa Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Turaje tubikomozeho, ariko kandi nababwira ko hari impinduka mu magambo ya Willy Mishiki. Noneho ibyo yatangaje ejo bundi avuga ko Wazalendo ndetse na FARDC ari wagabye kira gitero cyagabwe igoma, nyuma yuko yaretoye muri yombi, kavuga ko ngo yaje koroherwa cyangwa se koroherezwa. Uyu noneho yaje ahindura imvugo mu magambo ye. Willy Mishiki noneho yaje abyegeka ku Rwanda. Reka ibi byose tubive imuzini muzingo muri aya makuru. Igoma haravugwa ko ubwo nabo ku rundi rwa
coalition bakomeje kugenda bakora igisa mu by'ukuri na propaganda ngo byibura ngo habonetse havumbuwe imirambo y'urubyiruko ngo rugera ku 10 hariya Igoma. Mw'abantu mwe ni ibintu bikomeye cyane bitangazwa no ku ruhande rwa coalition ngo ni imirambo y'urubyiruko rugera ku 10 ngo yabonetse ku wa gatandatu. Ni ibintu bikomeye cyane rero, reka tubikomozeho ariko kandi mbabwire impamvu nyamukuru y'iyi nkuru, kuko biravugwa ngo ni mu gace kegereye inkambi ya gisirikare ya Katindo mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma reka mbabwire ko rero muri teritwari za Masisi turarebera hamwe amakuru ari guturukayo. I Masisi haravugwa amakuru akomeye cyane, ariko kandi hari inkuru mbi cyane tukiri Goma ivuga ko M23 yaba yarapfushije muri kiriya gitero cya drone. FARDC isabwa gukoraho iperereza kubera ko ngo nyuma yuko hatangajwe urupfu rwa Karine Guse, umukozi wa UNICEF w'umufaransa kazi, biravugwa ko abandi babiri bahasize ubuzima ngo baba ari abayobozi bo muri M23. Turebera hamwe rero muri inkuru icyo guverinoma Kinshasa itangaza yigamba tukive imuzini muzingo. Turebera hamwe uko situation imeze muri axe za Masisi mu bice bya Malemo nyuma yuko imirwano kuva mu gitondo cyo kwa gatanu yari yaciye ibintu no mu gitondo cyo kwa gatandatu. Byarangiye bite? Ese aka kanya byifashe bite? Amakuru avayo kuva ku mugoroba ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 15 niyo tuzanya hangaha. Ngaho nyemerera rero ni ubanye natwe bwa mbere ukanda hasi handitse subscribe cyangwa se abone kugira ngo mu by'ukuri uyongere umuryango mugari w'abadahwema kubana natwe. Unkandire like tubone ko ubikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment, unasangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ubikore nawe mu gihe wumva wanogewe. Ku kijyanye na comment ho ndifuza ko mwashyira udutima muri comment, buri wese akavuga izina rye naho aherereye, ubundi nkaza mbasuhuza amakuru yacu aza kuba akurikiraho. Reka duhere kuri iyi nkuru ikomeye cyane ituruka Goma. Leta iravuga ko abandi bantu babiri bapfuye barimo ngo umwe mu barwanyi ba M23 n'umukozi ngo mu bijyanye n'umutekano wigenga. Abantu batatu bapfuye rero baguye mu bitero bya drone hariya mu mujyi wa Goma murasirazuba bwa Kongo tariki 11 Werurwe. Muri abo bapfuye harimo umufaransa wakoreraga UNICEF, umufaransa kazi witwa Karine Guse, ariko kandi umwirondoro w'abandi bantu babiri bapfuye ntiwari wemezwa neza mbere. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara rero umunsi w'ejo bundi, leta ya Kongo yatangaje ko ngo iperereza ry'ubutabera ryatangiye kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye muri ibyo biturika byabereye mu gace ka Himbi, cyangwa se mu gihe bitero byabaye mu gace ka Himbi, kamwe mu duce dukomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma. Nkuko iryo tangazo ribivuga, uwo mufaransa kazi wakoreraga UNICEF yapfuye apfana n'abandi bantu babiri. Umwe rero biravuga ko yari umurwanyi wa M23, niko abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bavuga nk'uko ikinyamakuru Actualité.cd kibitangaza. Undi akaba ari umukozi w'umutekano wigenga. Nk'uko amakuru yaturuka imbere ngo yatanzwe n'inzego z'ubutasi ndetse n'iza United Nations abivuga, ngo ibi byabaye mu gitondo cya kare cyo ku itariki 11 Werurwe, ubwo inyubako y'abaturage ituyemo abanyamahanga n'abakozi b'imiryango itanga ubufasha yagabweho ibitero by'ibiturika bikekwa ko byatewe na drone z'intambara. Ishami rya UNICEF rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ryemeje ko Karine Guse wari inzobere mu kurinda abantu ihohoterwa rishingiye ku gitsina yapfuye muri icyo gitero. Ubwo rero umuyobozi wungirije w'intumwa nkuru ya Loni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa misiyo ya Loni Bruno Lemaki yamaganye ikoreshwa rya drone z'intambara ryatumye umukozi wa Loni n'abasivile babiri bapfa ndetse rikanangiza amazu y'abaturage. Ariko kandi kugeza ubu umwirondoro w'abantu babiri bandi bapfuye nturamenyekana neza ku mugaragaro, nubwo Kinshasa yigamba ko arabo ku ruhande rwa M23. Hanyuma ubwo ngubwo amakuru yatanzwe n'abakozi ba UNICEF yo avuga ko mu by'ukuri uko ibintu byifashe, abo bantu babiri ngo batari mu bakozi b'iyo miryango, naho andi makuru yo muri European Union
avuga ko mu by'ukuri nabo batari abakozi ba ECO. Iri ni ishami ry'ubutabazi bwihutirwa rya European Union. Leta ya Kongo rero yanavuze ko aho ibyo byabereye ngo hahise hajyayo abasirikare ba Rwanda Defense Force hamwe n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero leta ikavuga ko ibi bibaye mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Birumvikana hagati y'impande zihanganye, urugamba rurakomeye rurakaze hagati y'impande zishyamiranye. Ubwo ndaje tuninjire mu by'ukuri mu makuru ari kuvuga ku kibuga cy'imirwano. Ubwo rero ariko minisitiri w'ubutabera wa Kongo yahise ategeka umugenzuzi mukuru w'ingabo za FARDC gutangira iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane neza ko byagenze n'ababigizemo uruhare. Hagati aho rero mu Bufaransa ubushinjacyaha bukuru bushinzwe kurwanya iterabwoba ni mu by'ukuri ni Parquet National Antiterroriste ndetse nabwo ngo bwatangije iperereza ku cyaha cy'intambara kugira ngo hamenyekane neza ubwo uburyo uwo Mufaransa yapfuye. Uyu muyobozi wa UNICEF, umuyobozi mukuru wa UNICEF Catherine Russell, avuga ko rwose ngo yababajwe cyane n'iyo nkuru, anibutsa ko abasivili n'abakozi b'ubutabazi batagomba na rimwe kugabwaho ibitero. Naho komiseri w'umuryango umwe cyangwa se ngo komiseri w'umuryango umwe w'Uburayi ushinzwe guhangana n'ibibazo by'ibiza yitwa Hajar Lahbib, avuga ko iki cyaha gikomeye kandi giteye ubwoba cyane. Ubwo rero nibyo ngibyo, nubwo inkuru yari yaciye igikuba ko hari umuyobozi wa M23 wiciwe muri iki gitero, ntago amakuru arabigaragaza. Hagaragajwe abari bagamijwe kandi hafi ya bose baragaragara uretse witwa Freddy Kaniki, ubwo niwe mpereyeho ku rutonde rw'abari bavuzwe ko bari muri target z'iki gitero. Hanyuma ariko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Congo, unafite inzu hariya muri quartier Himbi, bivugwa ko ariyo yari igamije kugabwaho igitero. Hanyuma ariko Bertrand Bisimwa vice president wa M23, Corneille Nanga ndetse na General Major Sultan Makenga, aba ngo nibo Kinshasa ishaka mu rwego rwo guca igikuba muri AFC 23. Hanyuma rero ubwo byaba bibaye cyangwa se baramutse banishwe, byaba bakurikiye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi mu bya gisirikare. Ibi rero ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byoroshye na gato. Hanyuma 23 nkuko bigaragara yaciye amarenga ku rugamba igomba kurukomeza, ndetse ko ari urugamba rugomba kuba ari urw'imbatura mugabo, ndetse ko ari urugamba rwo kudahagarara, bijyanye n'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwitwara mu nshingano zabwo, bijyanye no kuba mu by'ukuri ukomeje gutuma habaho gukwirakwira akababaro mu mitima y'abaturage bo burasirazuba bwa Kongo n'akarengane. Ibi rero M23 iravuga ko bigeze ku rwego rukabije kandi rutakwihanganirwa. Ibisobanuye ko noneho gahunda yo guharanira ko ibyo bikorwa bidakomeza gutumbagira cyangwa se guhabwa intebe tayari Kinshasa, Tshisekedi agomba gukimbizwa. Nkurikije ibikubiye mu byatangajwe na M23 ngiye kugenda mvunagura, ni ukuvuga ngo rero ngo nta kintu kigikora neza mu bice biri munsi y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abo nabo kuri Alliance Fleuve Congo M23 babitangaza bati ni muri uwo mwanya rero nyirizina hari ikintu mu by'ukuri giteye ubwoba, kandi hari ikintu kinini cyane gikomeza gutuma habaho imitekerereze mu banyekongo bagaragaza ko mu by'ukuri cyangwa se ububabare bwabo barashaka mu by'ukuri guharanira ko bushira. Ni ukuvuga ngo ubushake budasubira inyuma bwo kubaho mu bwisanzure no mu cyubahiro nibwo abaturage bashaka, nibwo bafite, nicyo bari guharanira, nicyo gituma batava kwizima. Hanyuma uyu munsi rero Kongo iri kunyura muri kimwe mu bihe bikomeye cyane mu mateka yayo, aho buri munyekongo uzi neza ibibazo by'ingutu by'iki gihugu akwiye kwifatanya n'impinduramatwara ya AFC 23 kugira ngo akize igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu myaka myinshi ishize rero murabizi ko igihugu cyafashwe bugwate n'ubutegetsi bwa politiki bwuzuye mu ruswa, aho ubutegetsi butakiri umurimo wo gukorera igihugu, ahubwo bwarahindutse igikoresho cyo gutegekesha ndetse no gusahura. Ibi rero byose M23 ntitubishaka, ita abaturage barambiwe kubaho mu kababaro n'agahinda. Aka kanya rero ni igihe cyiza cyo kubwira buri wese wumva ko yakwifatanya na Alliance Fleuve Congo M23 ko niba ashaka impinduramatwara abari muri urugendo rw'ubo barahari kandi bararutangiye. Ubwo nawe rero kandi ahakaba ahawe ikaze muri urwo rugendo, byumvikane cyane rero. Hanyuma ikindi twavuga, ndagira ngo dukomeze ku makuru menshi agiye atandukanye. Hanyuma ariko General Muhozi yakiri umujenerali w'umunyamerika w'inararibonye mu butasi, ndaje mabwira ibyo baganiriye no muri Congo Brazzaville amatora yabaye, ndetse biravugwa ko mu by'ukuri n'amatora yagenze neza. Hanyuma rero reka duhere ku makuru y'igitero gikomeye cyane
cyagabwe mu Minembwe mw'abantu mwe, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye kuri koroza. Ibyo cyakoze mu Minembwe ni akamaramaza. Ndaje mbabwire n'inkuru yihutirwa cyane ituruka mu mujyi wa Uvira, umujyi w'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo ugenzurwa nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Ku munsi w'ejo nabwiye ko FARDC yari yateguye kugaba igitero ahitwa Sanje, ngo byaje kumenyekana ko M23 yamenye amakuru ndetse ikibloka kare, ndetse FARDC imenye ko ibyo yateganyaga byose bibaye ubusa cyangwa se bipfuye ubusa, ireka kwivuna rwose. FARDC rero, ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ryo riravuga ko kuva ku isaha ya saa 11 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe, ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu turere dutuwe cyane twa Kalingi muri Minembwe rikoresheje drone z'ubwiyahuzi. AFC M23 mu itangazo ryayo yasabye abanyekongo, yasabye abayobozi b'akarere n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwita kuri intambara yashyizweho na Kinshasa. Itangazo rivuga ko izi ndege zitagira abapilote zoherejwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo ngo kubiba impfu no gusenya, zirimo kandi no gusenya amazu y'abasivile, zica inzirakarengane, kandi byongera ku buryo bugaragara ikibazo cy'ubutabazi cyari kimaze kutihanganirwa cyatewe n'ibitero bya Kinshasa. Ibi bitero kandi bitavangura byibasiye abasivile, ni ukurenga ngo ku buryo bukabije amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kandi byerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije rwose ubuzima bw'abasivile imbere y'ubu bugizi bwa nabi ahanini bwirengagijwe n'umuryango mpuzamahanga. Ngo AFC M23 rero ntishobora gukomeza guceceka. Ahangaha ni byakomojwe kuri mu by'ukuri kuri ibitero bya drone byongeye kugabwa mu bice bya Minembwe. Twihuta cyane ahitwa Uvira haraturukanaho amakuru ndetse akomeye cyane, nge navuga ko anihutirwa cyane. Ubwo ndagira ngo mubwire ko inzira z'ubucuruzi zirafunzwa ahangaha muri uyu mujyi w'ingenzi cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Umutekano ukomeje kuzamba, ibyo ntibikiri inkuru mu duce twinshi twa Kivu y'Epfo, aho ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo z'abaturage bikomeje guhungabanywa n'imirwano ingabo zo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa zihanganyemo na M23, ndetse ni ibikorwa by'abaturage bikomeje guhungabanywa n'imirwano ndetse n'ingamba z'umutekano zifatwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ikorana bya hafi na Wazalendo na FDLR. Birumvikana amakuru aturuka mu baturage batuye mu gace ka Uvira aravuga ko kuri iki cyumweru tariki 15 isoko rikomeye rya Runingu ntiryabashije gukora nk'uko bisanzwe. Abacuruzi benshi baturutse mu bice bya Sanje, Ruberizi ndetse na Mutarure babujijwe kwinjira muri iri soko kubera impamvu z'uko hashobora kuza kuba skandale, nk'uko abaturage babivuga cyangwa se nk'uko amakuru abivuga. Ku cyumweru tariki 15 Werurwe, isoko rya Runingu iringiri nagira ngo mbigusubiriremo, ntago ryize rirema cyangwa se nawe ugeze aremira isoko. Biravuga ko ngo abacuruzi benshi baturutse mu bice bya Sange, ari nawe nakubwiraga ku munsi w'ejo hagombaga kubera imirwano ikomeye, Ruberizi ndetse na Mutarure, ngo ibice byabujijwe, abaturage babujijwe kwinjira muri iri soko. Nk'uko abaturage babitangaza, ngo abasirikare ba FARDC bavuze ko abacuruzi baturuka mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23 bagomba kugera mu isoko rya Runingu, n'ubwo iri soko risanzwe ngo rikorwa buri gihe, ngo kandi rikaba rizwi n'abaturage bo muri utwo duce nk'ahantu h'ingenzi hahurira ubucuruzi bwabo. Ayo mabwiriza rero yatanzwe mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Abaturage bahaye itangazamakuru bavuga ko FARDC yatanze itegeko rikumira ingendo zose ziva mu gace ka Sanje zerekeza mu mujyi wa Uvira cyangwa ku isoko rya Runingu. Bivugwa neza ko nta moto mu by'ukuri imodoka cyangwa se undi muntu wemerewe kuva muri ako gace yerekeza muri ibyo bice. Abaturage rero bakavuga ko inzira zose zihuza utwo duce zafunzwe n'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Mai Mai, bigatuma habaho guhagarara kw'imigendekere isanzwe y'abantu n'ibicuruzwa
bicuruzwa muri izi axe. Ibi rero byatumye ubucuruzi buhagarara cyane cyane ku bacuruzi bato n'abahinzi bari basanzwe bazana umusaruro wabo ku isoko rya Runingo. Bamwe mu baturage bavuga ko ibyo byabateje igihombo gikomeye kuko hari abari bamaze gutegura ibicuruzwa byo kujyana ku isoko. Ubwo rero iri soko rya Runingo reka mbabwire ko bifite akamaro gakomeye mu bucuruzi bwo mu bice byinshi by'akarere ka Uvira no mu duce duturanye n'ikibaya cya Rusizi. Ni isoko rihuriramo abacuruzi baturuka mu bice bitandukanye barimo abava muri Sanje, Ruberizi, Mutarure ndetse n'ahandi. Gufungwa kwaryo rero ngo bigira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage benshi kuko ariho mu by'ukuri bacururiza umusaruro w'ubuhinzi n'ibindi bicuruzwa by'ibanze. Ikibazo cy'umutekano rero mu by'ukuri murumva ko cyabyaye ingaruka zikomeye muri biriya bice. Hanyuma habayeho impinduka mu magambo yitwa Depite Willy Mishiki. Uyu nguyu Willy Mishiki ni uhagarariye Warikare mu nteko nshinga amategeko. Ejo mundavamo Tshisekedi ati kiriya gitero cya drone igoma nitwe twakigabye ni Wazalendo ndetse turi kwisuganyiriza kugaba ibitero kuri Goma tubikoreye hare muri parike ya Virunga. Mbega avuga ibintu Kinshasa yagize ubwiru kandi yifuzaga ko bitatangazwa ahita hanwa. Habayeho rero gukosora imvugo. Uyu Willy Mishiki mu butumwa yari yatanze mbere yari yavuze ko rwose ngo ingendo nto indege nto murambabarira indege nto zitagira abapilote zizwi nka drone za kamikaze zateye igisasu kigahitana uwo muturage w'umufaransa kazi Karine Guise zari ziturutse ku mutwe w'abarwanyi ba Wazalendo ku bufatanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibyo byavuzwe byateje impaka zikomeye kuko byashoboraga gushyira mu majwi imitwe yitwaje intwaro ifatanya n'ingabo za leta mu mirwano. Ubwo rero nyamara hashize iminsi 2 gusa Willy Mishiki yongeye kugaragara mu itangazamakuru atanga ibisobanuro bitandukanye n'ibyo yari yatangaje mbere, aho yavuze ko amagambo ye ya mbere yaturutse ku guhendwa n'u Rwanda. Yemeza ko ari rwo rwari rwategetse ubwonko n'ururimi rwe mu by'ukuri ngo mu gutangaza ayo magambo. Iyi mpinduka rero ikomeye ni mu mvugo ye yatumye benshi bibaza ku kuri kw'ayo magambo ndetse n'impamvu yaba yaratumye umunyepolitiki uhagarariye abaturage afata icyemezo gikomeye cyo gusubira inyuma ku byo yari yavuze. Aho abasesenguzi ba politiki bagaragaza ko amagambo nk'aya ashobora kongera urujijo mu karere cyangwa se mu gihe akarere k'ibiyaga bigari kamaze imyaka myinshi karangwa no kutizerana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Uburasirazuba bwa Kongo rero burimo intambara nyinshi. Willy Mishiki rero ibyo yavuze ni nko kongegeza mu by'ukuri kwenyegeza cyangwa se gushyira ikibiriti muri essence. Ahangaha nagira ngo mbyumve neza ko rero yaje asa n'uwivuganira, asa n'usaba imbabazi kubera ko ibigaragara ahangaha biragaragaza ko mu by'ukuri yari yamaze kubona ko amagambo yatangaje ashobora kuza kumugezayo. Uyu ni Willy Mishiki. Hanyuma tugarutse mu burasirazuba bwa Kongo kandi ku makuru y'umutekano, reka tunyarukira hitwa Ituri naho turebera hamwe uko situation imeze bavandimwe. Ahangaha Ituri ndagira ngo mbabwire neza ko FARDC ngo yatezwe igico igitegwa n'abarimo umutwe wa ugendera ku mahame ya Islam. Bivuga ko muri iyi ntara Ituri ahangaha naho biravugwa neza ko umutekano ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Kuwa gatandatu nibwo byari masaha nyuma ya saa sita konvoy y'ingabo za leta ya Kongo FARDC yatezwe igico n'abantu bitwaje intwaro mu gace ka nahitwa ngo ni Badengaido ni kari muri chefferie ya Bombo muri teritwari ya Mambasa. Noneho amakuru angiraho ava mu baturage ndetse no mu nzego z'umutekano muri ako gace aravuga ko iki gitero cyatunguranye aho abarwanyi bataramenyekana neza bateye iyo konvoy mu gihe yari mu bikorwa byo kugenzura umutekano muri ako karere. Icyo gitero cyaguyemo abasirikare ba FARDC babarirwa mu mirongo barimo n'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni mu gihe abandi basirikare benshi bakomerekejwe bikomeye. Ubwo rero iki gitero kikaba kibaye nyuma y'iminsi 4 gusa abaturage batuye muri utu duce twa Mambasa bari mu bwoba bukomeye. Amakuru atandukanye rero akavuga ko muri iyo minsi ishize abantu bitwaje intwaro babonywe bari kwambuka uruzi rwa Ituri berekeza muri ako karere, bikekwa ko bari bafite umugambi wo
no kuhigarurira. Ahangaha muri Ituri havuzwe byinshi bitandukanye, hanavuzwe igitero cyahitanye abantu benshi, intwaro nyinshi za FARDC ziranyagwa. Mw'abantu mwe urebye ukuntu amafoto yatugezaho agaragaza ukuntu ibintu byari byifashe, umudugudu wagiye urashyira kongoka. Ni mu burasirazuba bwa Kongo naho aho ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, aho umutwe w'iterabwoba IS cyangwa se Islamic State wigambye igitero gikomeye cyibasiye abakozi ba sosiyete y'Abashinwa icuruza zahabu mu ntara ya Ituri, ndetse n'ingabo za leta zari zishinzwe kubarindira umutekano. Amakuru yatanzwe ku mbuga nkoranyambaga haragaragaza amafoto y'abarwanyi bavuga ko ari bo mu by'ukuri ari abo muri IS cyangwa se Islamic State bakorera muri ako gace ka Ituri, berekana intwaro zikomeye bavuga ko bavumbuye cyangwa se bambuye ingabo za leta ya Kongo FARDC. Nyuma y'iki gitero rero ayo mafoto agaragaza kandi imodoka n'ibikoresho byinshi byakoreshwaga n'abakozi b'Abashinwa byatwitswe, harimo imbunda z'amoko menshi. Rero kugeza ubu ubuyobozi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo butangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'iki gitero, ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC ntikiragira mu by'ukuri icyo gitangaza ku byatangajwe n'uyu mutwe w'iterabwoba nk'uko amakuru abivuga. Turakomeza kugenda tubakurikiranira 5 kuri 5 byinshi kuri aya makuru. Tugarutse muri axe za Masisi, ahangaha rero ni muri no Kivu, muri teritwari ya Masisi, muri Kivu y'amajyaruguru haravugwa amakuru akomeye cyane. Ubwo ariko kandi n'ayigoma nayo ntiturayasoza. Masisi rero ntago natindayo, rero ko nyuma yuko habaye imirwano kwa gatandatu ndetse no mu gitondo cyo ku cyumweru ahitwa Imalemo ni muri Bashari Mukoto hagati ya Wazalendo na M23, bararwanye cyane ruburagica birangira mu by'ukuri buri ruhande rutesekeye ku mirongo y'urugamba. Ahangaha rero ni muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'amajyaruguru ku murongo wa Kalembe Mpeti. Amakuru atangwa n'abaturage baho aravuga ko imirwano yatangiye hagana saa 11 za mu gitondo, aho ubwo abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero ku myanya yari ifitwe n'inyeshyamba muri ako gace. Kuva icyo gihe rero urusaku rw'imbunda n'into rwumvikana mu bice bikikije aho imirwano yakomeje kubera. Ibi byateye ubwoba bukomeye mu baturage bo mu midugudu iri hafi aho, benshi muri bo rero bakaba bari kwihisha mu mazu yabo batinya ko imirwano yakomeza gukomera. Iyi mirwano rero mishya ikaba ibaye amasaha 24 gusa nyuma y'indi yabereye ikashuga muri ako gace ka Bashari Mukoto. Aha naho rero abarwanyi ba Wazalendo bari bagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23. Rero ukukurikirana kw'ibi bitero bikaba bisa n'ibyiyongereye ku gitutu cyangwa se n'ibyongereye igitutu ku myanya y'inyeshyamba ziri muri ako gace ka Masisi, aho kugeza kuri ubu rero amakuru avuga ko ku manywa yo ku munsi wo kwa gatandatu ibintu byari bikiri bibi cyane, ndetse no ku cyumweru mu gitondo ahangaha muri axe za Kalembe no hafi yaho gato imirwano yari ikomeje kuhabera, ndetse yari imirwano ikomeye cyane yakomeje kwesurana cyangwa se yakomeje guhuza impande zihanganye, aho zakomeje kwesurana mu buryo bukomeye. Hanyuma reka tugaruke no ku yandi makuru. Ndagira ngo mbabwire ko buri makuru yose twavuze ahangaha mu buryo buvunaguye tugomba kuyarambura 5 kuri 5 kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ibibazo bya Kinshasa bigerekwa kuri Kigali, tumaze iminsi tubivuga. U Rwanda ruhakana ko rwose ari rwo nyirabayazana ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho hari ibihugu bibogamira kuri Kinshasa bakavuga biti u Rwanda ruhisemo gukura ingabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo umutekano mu karere waboneka. U Rwanda rero rubihekana kenshi ariko rugashinja Kinshasa gukorana na FDLR, ruvuga ruti Kinshasa yagaritse gukorana n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. U Rwanda rwakuraho narwo ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yibukije abo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko bakomeje kwishimira ibihano biherutse gufatira u Rwanda ko bitazabatura umutwaro w'ibibazo byabo agahishye bikoreye. Ni ubutumwa Minisitiri Nduhungirehe yatanze kuri 15 Werurwe 2026 asubiza Minisitiri wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubucuruzi bwo hanze yitwa Julien Paluku Kahonja. Uyu rero
wagaragaje ibyishimo bidasanzwe by'ibi bihano. Mu ntangiriro za Werurwe nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda n'igisirikare cyarwo ibihano zirushinja ubufatanye n'umutwe wa M23, ibintu rwamaganye kuva kera. Guverinoma y'u Rwanda rero icyo gihe yatangaje ko ibyo bihano bidashingiye kuri cyangwa se kukuri kw'ibiba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo u Rwanda rwasohoye ku ya 2 Werurwe rigira riti ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse binyuranye n'ibibera mu ntara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishimiye cyane, gusa Minisitiri Nduhungirehe abibutsa ko bitazaba umuti ku bibazo bimaze imyaka byarazonze igihugu cyabo. Ati mu by'ukuri kubera ibihano Amerika yafatiye umuturanyi u Rwanda, mu by'ukuri biragaragaza ko cyangwa se biragaragara ko ibibazo byose bya ruswa byazahaje Kongo, gusahura umutungo kamere muri Katanga n'uwa Lualaba bikozwe n'umuryango wa Tshisekedi, gukomereza ku mitwe yitwaje intwaro 250 igena imitegekere mu burasirazuba ndetse no mu burengerazuba bw'igihugu, kugeza ku gisirikare kidashoboye ndetse cyamunzwe na ruswa bizakemuka. Minisitiri Nduhungirehe mu buryo buninura Paluku yakomeje agira ati ibihano byafatiwe u Rwanda bizafasha ku bibazo by'ibura ry'imihanda n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze n'ibyibura ry'inzego z'ubuyobozi zikora, imvugo z'urwango ndetse no gutoteza abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi byose bizahita bikendera mu buryo budasanzwe. Kongo yakunze kwirengagiza gukemura ibibazo muzi biyiteza intambara zidashira, ahubwo umugogoro wayo ikawushyira ku bindi bihugu birimo u Rwanda, igaragaza ko ari byo nyirabayazana. Icyakora inshuro nyinshi abahanga mu bya politike bagaragaza ko icyashegeshe Kongo ari ubuyobozi bwihunze inshingano, aho gukorera abaturage bukabafasha kwica bagenzi babo no kubagirira nabi, ari nako bwiba umutungo wabo. Nko mu ntangiriro z'umwaka ushize amashyirahamwe y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro, amahuriro y'abacuruzi ndetse na za societe civile yashinja abo mu muryango wa Tshisekedi Felix wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri Grand Katanga. Bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Grand Katanga cyatangiye muri 2015 gifata intera ikomeye kuva mu mwaka wa 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Umwe muri bo rero yagaragaje ko abasirikare ndetse n'abo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu bagerageza kugaragaza iki kibazo mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Icyo gihe umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ryo mu ntara ya Lualaba yatangaje ko yambuwe ikirombe cye n'umuvandimwe wa Perezida Tshisekedi witwa Christian Tshisekedi. Iyi rero ni inkuru yaje ari simusiga ishinja abo mu muryango wa Tshisekedi ko banambura cyangwa se banambura mu by'ukuri abantu imitungo yabo bakoresheje ingufu ndetse n'agahato. Ati kuva muri 2019 ibintu byabaye bibi cyane. Katanga yabaye isanduku y'amafaranga y'umuryango wa Perezida Tshisekedi ukura umutungo muri izi ntara, cyane cyane muri Lualaba, nyamara ntacyo ushorayo. Ibibazo rero byose byiyongera ku bindi birimo ubukene bukabije bw'abaturage batuye mu gihugu kandi kiri mu bya mbere ku isi bifite umutungo kamere. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragazwa n'imitwe yitwaje intwari isaga 250 n'izindi ngabo zitandukanye. Inkambi z'impunzi zakwirakwiye imbere mu gihugu ahantu hatandukanye batazi ubuyobozi ndetse yewe n'imiryango ibihumbi n'ibihumbi yabagira neza. Hanyuma rero ariko ibindi bibazo biremereye iki gihugu gihura nabyo kuva cyabona ubwigenge harimo ivanguramoko n'ihezwa rikorerwa ubwoko butandukanye muri Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Kuva mu mwaka w'1996 haba ihohoterwa rikorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi bikozwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na leta ndetse na FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1990
1994. Ubwo rero abahanga mu bya politike bagaragaza ko kubera kutagira ubumenyi mu miyoborere ndetse n'icyerekezo, ubu Perezida Tshisekedi yahisemo inzira y'imvururu ngo akomeze guhindura ubutegetsi. Yes, hanyuma reka nze mbabwire n'andi makuru agezweho mu karere k'ibyaga bigari mw'abantu mwe. Ibintu ntabwo byoroshye naka na gato. Ubwo rero reka mbabwire ko muri aka karere, reka duhere mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, yitwa General Muhoozi Kainerugaba. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'umutekano, ndetse yewe ni n'umuhungu we birumvikana. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda rero UPDF cyangwa se Uganda People Defense Force, kuri wa gatandatu yari yakiriye uwahoze ari generali n'umuhanga mu bya gisirikare wasuye Uganda, anamuha inshamake y'amateka y'igisirikare cya UPDF gifite, agaragaza imikorere yacyo muri Afurika binyuze mu bikorwa byo kubungabunga amahoro no gukorana n'igisirikare cy'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse no hanze. Hanyuma rero yitwa Lieutenant General ari kuri retired ni Flynn, yashimye ubuyobozi bukomeye bwa gisirikare bwa Uganda, avuga ko impinduka igihugu cyagize zatewe n'umutekano cyahawe na UPDF. Yavuze ko hamwe n'amahoro n'ubuyobozi bwiza bwa gisirikare, Uganda izakomeza iterambere ryayo. Ubwo rero kandi General Retired Flynn ni inzobere muri diplomasi mu gucunga ibibazo by'igihugu, politiki y'ububanyi n'amahanga, gushyiraho ingamba, igisirikare, ubutasi no mu zindi nzego z'umutekano w'igihugu ndetse na mpuzamahanga. Yakoze imyaka irenga 33 mu gisirikare cya Amerika, aho yakoreye mu gisirikare kidasanzwe akorana cyangwa se akora ubutumwa bwinshi hanze ya Amerika. Niwe wanditse ibitabo 7, bibiri muri byo rero ni byaguzwe cyane. Afite impamyabumenyi 3 z'icyiciro cya gatatu cya kaminuza n'impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro. Kuri ubu rero akaba umuyobozi wa Future of America, umwe mu miryango imaze igihe mu gihugu idaharanira inyungu. Yes, hanyuma mu gihugu cya Congo Brazzaville naho haraturuka amakuru ku munsi w'ejo habyutse amatora. Ni kuri iki cyumweru abatora muri iki gihugu rero baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho perezida uriho Denis Sassou Nguesso biteganyijwe ko azongera gutsinda nyuma y'imyaka irenga 40 ku butegetsi muri iki gihugu cya Afurika yo hagati gikungahaye cyane kuri petrol. Denis Sassou Nguesso nyuma yo kuyobora Congo Brazzaville imyaka 40, byitezwe ko n'ubundi ari we ugomba kuba umuyobozi w'iki gihugu. Abantu 3,000,000 baturutse mu baturage 5,700,000 niwe biyandikishije kuri liste z'abatora muri aya matora, aho Sassou Nguesso ahanganye n'abandi bakandida 6. Bigaragara ko nta numwe muri bo ufite amahirwe nyayo yo gutsinda. Andi mashyaka 2 yanze kwitabira amatora, avuga ko adateze kuba mu mucyo nk'uko inkuru dukesha RFI ivuga. Hanyuma ariko ibiro by'itora byafunguwe saa 9 z'igitondo ku isaha yaho ngaho muri Brazzaville, kandi ngo mu by'ukuri ibintu byagenze neza cyane. Abantu baratoye nta kabuza, nubwo hataratangazwa resulta cyangwa se ibyavuye muri ayo matora. Hanyuma muri Niger, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Niger yahamagaje charge d'affaires w'iki gihugu. Murambabarira, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga muri Niger yahamagaje charge d'affaires w'umuryango umwe bw'Uburayi Niamey kugira ngo atange ibisobanuro. Ni ku magambo uyu muryango uherutse gutangaza usaba ubutegetsi bw'iki gihugu gufungura Mohamed Bazoum wahoze ari perezida n'umugore we. Amakuru y'ihamagazwa ry'uyu mudiplomati w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Ibaruwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Nigeria yitwa Bakari Iyo Sangare yanditse ahamagaza uyu mudiplomate, yaje nyuma y'uko EU itoye umwanzuro usaba ko Mohamed Bazoum wahoze ari perezida w'iki gihugu n'umugore we bafungurwa. Kuva ku ya 26 Nyakanga 2023, Mohamed Bazoum kuva yahirikwa ku butegetsi, we n'umugore we bafungiye mu rugo rwabo i Niamey.
kuva uyu mugabo yakurwa ku butegetsi EU yatangiye kurebana y'ingwe n'ubuyobozi bushya bwa Niger burangajwe imbere na General Abdurrahman Chiani. Niger yahamagaje charge d'affaires kuko EU imaze igihe nta ambasaderi ifite i Niamey nyuma y'uko wari uhari. Niger yasabye ko asimbuzwa nyuma yo kumushinja kunyereza amafaranga y'inkunga. Yes, hanyuma hakurya y'inyanja ngari ni munyemerere mbabwire ko mu by'ukuri muri Iran irashaka kwica uwitwa Netanyahu mu rwego rwo kwihorera. Uyu mutwe w'ingabo wihariye wa Iran yitwa Islamic Revolutionary Guard Corps cyangwa se IRGC watangaje ko intego yawo nyamukuru ari uguhiga no kwica minisitiri w'intebe wa Israel ariwe Benjamin Netanyahu. Ni umugambi IRGC yatangaje mu gitondo cyo kuri iki cyumweru ibinyujije ku rubuga rwayo ruzwi nka Sepa News. Uyu mutwe w'ingabo wavuze ko ibi byaha by'ubwicanyi nibikomeza bati tuzakomeza kumuhiga, bavuga minisitiri w'intebe Netanyahu tumwice n'ingabo ze zose. Iran itangaje umugambi wo kwica Netanyahu nyuma y'ibyumweru bitatu bishize iki gihugu kirimo kurwana mu ntambara ikomeye cyane na Amerika na Israel. Ni intambara yatewe hanini no kuba Amerika na Israel bishinja Iran umugambi wo gukora intwaro za nuclear nubwo yo ibihakana uko bwije nuko bukeye. Hanyuma ariko kandi ibitero bya Amerika kuri Iran byahitanye abayobozi bakuru bayo barimo Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga. Mu mpera z'icyumweru gishize cyangwa se icyumweru dusoje hari hatangiye gusakara amakuru avuga ko Netanyahu yishwe, gusa aza kunyomozwa n'ibiro bye. Ngayo rero amakuru ari kuvugwa, ariko kandi si ibyo gusa. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine ngo yifuje gufasha Trump muri intambara na Iran. Trump atera utwatsi ubufasha bwa Volodymyr Zelensky wifuzaga kumuha cyangwa se kumufasha mu guhangana n'ibitero bya Iran byifashishije drone bigabwa ku nyungu zayo ziri mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na Israel bitangije intambara muri Iran cyangwa se kuri Iran, umutekano mu burasirazuba bwo hagati ukomeje kuba mubi. Iran ikomeje kugaba ibitero mu birindiro bya Amerika biri mu bihugu bitandukanye by'aka karere. Perezida wa Ukraine Zelensky yerekanye ko yiteguye gufasha Amerika n'abafatanyabikorwa bayo mu guhangana n'ibitero bya Iran. Abinyujije kuri X ku ya 13 Werurwe 2023, Zelensky yavuze ko Amerika idafite ubunararibonye bwa Ukraine itazashobora gusubiza ibintu mu buryo mu burasirazuba bwo hagati. Mu kiganiro yagiranye na NBC, Trump avuga ko batizera cyangwa se batigeze murambabarira ngo batigeze baka Ukraine ubufasha ndetse ko ngo nta nubwo bakeneye. Ati nta bufasha dukeneye. Byanatumye Trump agaruka ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya imaze imyaka 4, avuga ko Zelensky akomeje kuba intambamyi mu kugera ku masezerano y'amahoro. Ati natungwe n'uburyo Zelensky adashaka amasezerano. Mubwire Zelensky yemera amasezerano kuko Putin we arayashaka. Ngaye nguko rero reka mbashimire cyane ko natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri wa mbere tariki 16 Werurwe 2026. Amakuru n'ibiganiro byo hano kuri News Lab TV nakagaruka. Reka mbifurize guha mu karonka, reka mbifurize kuryoherwa n'ibihe, reka mbifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka.